کنین هر یک آدم هدف دارد. هدف خود را هدف دارد. شما چی است در زندگی؟ هدف در زندگی البته بازی خوب نشون دادن، تیم ملی باز در جام جهان بر اومدن، با دسته استقلال خوب بازی کردن. زندگی رو البته دستگیر پدر و مادر بودن، ولی فرزندان رو به وای رسوندن، این همه هدف است. شما فرزندان هستید اگر خاطرم؟ البته. چند تا فرزند دارید؟ 2 تا. ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум онҳое ки бештар барномаҳои Пари Лайфро дар YouTube пайгир ҳастанд. имрӯз боз мо як меҳмони бисёр гиромӣ дорем ва оне ки дар тими миллии футзали кишварамон дурахшиши хеле хуб кард, махсусан дар ҷоми ҷаҳонии футзал, сараввал ҷоми Осиё, баъдан ҷоми ҷаҳонии футзал. Фирӯз Бекмуродов аст. خوش آمدید فیروز با برنامه مخصوصی پری لایف. مهمونی این هفته اینا یا این نشر برنامه ما شما هستید، شمایی که در حتی میون جامعه فوتبالی کشور اکنون معرفت خیلی زیاد پیدا کردید بعد از اون که جام آسیا برگزار شد و جام جهان. حالا شما که به یک ستاره اساسی فوتبالمون تبدیل شدید، خود را در کوچه‌های شهر دوشنبه من در میان مردم چگونه احساس میکنید؟ هستن همین حالتایی که میگن که انا فیروز اومد، انا این اومد، یا عکسگیری با شما اومد، چگونه این را شرح میدید؟ سلام علیکم. اولو تشکر زیاد برای دعوت به چنین برنامه. البته بعد از جام آسیا البته میشناختم و اولو بعد جام جهان در کوچه البته بسیارتر میشناسند و در هنگام تمرین ها البته ما در میدانی فروز تمرین میکنیم. در اونجا سحر با تمرین رفتن در اونجا پسرانی که فوتبال مشق میکنن میآیند عکس میگیرند. بله خرسند میشن. بله خیلی خرسند میشن و ما همین یک خرسندی میبخشن. بله خب فیروز، اگر ما برآمد تیم ملی رو در جام آسیا البته حساب کنیم، البته خوب بود چون که اولین بار رو خواهد گرفتن به جام جهان. این یک نتیجه تاریخی هم هست، ولی دو بازی اخیر ببینید ما از روی ضربه های پنالتی شکست خوردیم، هم از ازبکستان هم از تایلند، و بود حالتی که شما رو عوض کردن در ضربه های پنالتی. از این رو افتاده نشده بوده، چون که بسیاری ها چنین اندیشه دارند که اگر فیروز مثلا در دروازه می ایستاد یا مثلا در همون حالت عوض نمیشد، شاید نتیجه دیگر میشد. شما چون نظر دارید، چی نظر دارید وابسته به این ضربه های پنالتی؟ البته این کاری که ما کردیم ما یک جو مصلحت بود. البته مصلحت بله مصلحت بود. این حریفان رو در حالت ناگوار بله چون که در زبانی البته من در بازی ایستادم و لکه اونها میدونن چگونه و در زبان حرکت میکنه. بله چون این بود. البته در بازی تایلند خوب، در بازی ازبکستان البته مراد والیکولوف ضربه اول رو برطرف کرد. اما بخت با ما نخندید. در ضربه پنالتی البته باختیم. و خب من جایزه دار نشد تیم ملی ما، ولی نتیجه و هر ساعت خوب بود. هر ساعت قناعتمند بودن تمامی هیئت دسته، ستاد مربیان، و میگفتید که سری اساسی موفقیت ما در جام آسیا چی بود؟ چون که بعضی اندیشه های هستند، من میشنوم شاید از بعضی طرفداران، مخلصان، بعضی نفران میگن که موفقیت اساسی ما خودی بازیگران هستند. میگن موفقیت اساسی ما یعنی سرجمی دست است، و بعضی ها میگن خودی مربی است. کدام درست است؟ مثلا مربی، هیئت بهترین، یا که مثلا چیزی دیگر؟ البته وقتی چون این نتیجه شد ما به جام جهان برآمدیم، این همه اونهایی که میفهمند یا در درون دستن هم میگوید از کل دسته است. از این، از اون، از مربی و از بازیگر نه، همه میگوید از همه دسته است. چون که در پیش از جام جهان ما خیلی تیاری خوب دیده بودیم. همون سال گذشته چمپیونات تاجیکستان خیلی خوب بود، بازی‌های خوب بودند، و بعد از اون تمرین‌های تیم ملی خیلی خوب، تیاری خیلی خوب بودن و با تیاری خیلی خوب رفتیم. در همه بازی‌ها ما تیار بودیم، با تایلند و یا دیگر دسته‌ها برابر بازی کردیم. بله ببینید جام آسیا در حال برگزار شد که مسابقه قهرمانی ما هم
پایان یافته بود. یعنی بازیگران آماده بودند. اما ببینید که پیش از جام جهان قریب چند ماه یعنی تجربه بازی نداشتند. بسیاری میگویند این بد بود. بسیاری از کارشناسان که ما مثلا تجربه نداشتیم ولی مشق‌های تعلیمی و مثلا تمرینی بودن، مثلا بازی دوستانه در شهر دوشنبه. شما که چند سال در فوتزال بازی میکنید چی نظر دارید؟ اگر مسابقه ما بروقتر برگزار میشد این به منفیت کار بود یا برعکس حال؟ با فکری من البته و یک چند نفر دیگر هم اینو بازیگران نیست گفتن اگر شروع میشد خوبتر بود. بله خوبتر بود، چون که هر هفته بازی میکنی، البته در این آموخت میشوی، البته هر هفته بازی و علاقه، چون که جام جهان خیلی بازی وزنی بودن. خصوصا این دو بازی اول خیلی ما رو خسته کرده بود. بازی های دوستانه مقابل نیدرلند و اسپانیا کمک نکرد. این بازی ها البته این بازی های رفیقانه بود، علاقه حسیات همچون بازی رفیقانه است. بله از طرف اونها نیست از طرف ما نیست. ما میدونیم بازی رفیقانه است. البته این دو بازی بود تنها، چون که اگر جام تاجیکستان چمپیونات تاجیکستان میشد ما هر هفته بازی تمرین هر روز این خوبتر میشد. خب به هر صورت بسیاری ها از تیم مو در گروهی که مقابل پرتغالیا، ماروکش، خب پاناما بود، بازی آنقدر خوب رو انتظار نداشتن و حتی بعد اون که ما از اسپانیا مغلوب شدیم بسیاری ها گفتن که مقابل ماروکش و پرتغالیا که در دهگانه بهترین دسته های فوتبال جهان است ما با همین حساب های کدام شکست میخوریم. اما چی شد اینجا که کلان هم ماروکش و هم پرتغالیا رو به حیرت آوردن بچه‌ها؟ سبب چی بود؟ مثلا بسیاری ها میگن که حتی مثلا وقتی با حیث دسته میگویند که اگر شما همین بازی رو مثلا غلبه کنید، مساوی کنید، یک مقداری مبلغ پیشنهاد میکنند چون که هوسمند میشوند. چی سبب اساسی شد که در دو بازی اول واقعا هم تیم ما خوب درخشید، نه بس از آن که ما باختیم؟ سبب البته ما از جام همون آسیا سر کنیم اگر بازی رو خیلی خوب داریم. بازی دشوارترین با ما بازی با افغانستان بود، چون که او برای جام جهان برآمدن مبارزه بود. در ما علاقه به جام جهان برآمدیم، ما کار خود رو کردیم و جام جهان با ما یک بار اول است. البته ما بار اول اشتراک میکنیم و تجربه هم هست. تجربه خیلی کلان است. بازی اول با ماروکو بود، در اون میدان در اومدن، البته جام جهان این یک مسابقه بزرگ است، در اومدیم دقیقه اول هیجان زدگی بود، معلوم. بعدی گل اول رو سر دادن، البته ما уже علاقه حس کردیم که ما کار خود رو کرده بودیم، چون که جام جهان بار اومدیم، باری اول است، اما یگان چیزی نیست، ما بازی خود رو سر کردیم، بازی خود رو کردند و آزاد. بعد ما نشان دادیم که مقابل دستای قوت رقم 1 جهان و رقم 5 جهان میشود. و با پرتغال نیز ماروکو نیز بازی خود خوب رو نشان دادیم. اما با پاناما میستی که با افغانستان البته یک بازی لازمی که باید ما برایم. ولی چی شد مثلا مقابل پاناما؟ سوال اساسی هم همین بود. بچه‌ها شاید گمان کردن که ما این در این بازی غلبه میکنیم، شاید چیزهای دیگر هستند، عامل‌هایی که حالا شاید جامعه فوتبالی ما نمیدونند. چی شد که ما با باخت رو برو شدیم؟ بازی البته بازی خیلی احساساتی بود، چون که با گفتی همه با فکری همه ما باید غالب می‌اومدیم در این بازی، چون که اونها گل زیاد سر داده بودن. ما مقابل ماروکو پرتغال خوبتر بازی کردیم، اما این دو بازی که ما پیش از اونها گذروندیم خیلی زیاد ما خود رو صرف نمودیم در این بازی جسمانی. بله در این بازی گفته میشد این همه که دو بازی ما بازی سخت گذروندیم و در این بازی ما پیش از بازی مسئولیت البته مربی گفته بود و همه بچه‌ها مسئولیت این بود که ما باید گل اول رو بزنیم، بعداً همچون رقم 2 بازی کنیم که ضد حمله اونها رو، چون که پرتغال با بازی پرتغال تماشا کردیم، اونها ضد حمله همه 2-3 گل سر دادن و تمام بازی خود رو گم کرده بود. یعنی اما ببینید فیروز که بعد گل اول تیم رقم 2 بازی نکرد. بله چرا؟ شاید خطاگی در همین بود که ما گل اول رو زدیم، کار خود رو کردیم، باید همچون رقم 2 بازی میکردیم. مربی هم تایم اوت نگرفت که مثلا باید رقم 2 بازی کنیم. ما در اونجا خوب بازی داشتیم، حمله هم کرده است بودیم بود در اونجا، تنها با ما همین
охирин зарба намерасид. Ду бар як буд дар онҷо имкониятҳо зиёд буданд, як гол намерасид. Албатта ҳама мунтазири ҳамин як голи дига буд ки дуюм голро бизанем ва тамом. Бале, бубинед ки як худи Идрис Ёров 10-11 имконият дошт. Ҳоло шояд Идрис Ёров тамошо мекунад, маъзарат мепурсем, лекин агар ба назари сифр инфироди ман, агар масалан ба дарвозаи холӣ зарбаи Идрис Ёров гол мешуд ва натиҷа мусови мешуд, шояд бозӣ дигар мешуд. Ба фикрам яке аз лаҳзаҳое ки мо дар ҳамон ҷо шикаст хӯрдем, ин истифода набурдани ҳамон лаҳза буд. шумо чӣ назар доред? Ва дар баъзе ҳолат шумо ҳам ба пеш баромадед, ҳамчун нафари панҷум бозӣ кардед ва чанд хатои инфиродӣ ҳам аз ҷониби бачаҳо сурат гирифт ки ин боис шуд. шояд баромадани шумо барвақт буд аз дарвоза ё на? мо албатта дар ин ҷоми ҷаҳон баромад буд, дарвозабони дар ҳамаи бозиҳо буд, вобаста аз ҳамон ҳисоби бозӣ. Дар ин бозӣ мо голи аввалро задем, голи дуюмро мо хеле зиёд лаҳзаҳои голзанӣ зиёд буд. Агар голи дуюмро мезанем бо бозӣ дигар гуна мешуд. Албатта доштем имконият зиёд буд, мо дидем ки хубтар бозӣ мекунем, барои ҳамин шояд тайм-аут ягон чи набуд. Ва ҳангоме ки мо голи аввалро сар додем, аллакай дигар азияти психологӣ шояд, баъд зиёд қувва сарф намудем, физикӣ ҳам албатта дида мешуд ки қувваи зиёд сарф намудем, дигар риск албатта ба онҳо бисёртар ҳолатҳои голзании мо зиёд буд, аммо онҳо зарбаҳои худро ҳадафрас иҷро карданд. Хуб, яке аз масалан бозиҳои хубе ки дар ҳамин ҷоми ҷаҳон дидем, ин шумо будед, дарвозабон буд. Бештар ба пеш меомадед ва мисли дарвозабони тими мунтахаби Қазоқистон ҳамон услуб. Бисёре мегӯянд ки ду дарвозабоне ки дар ҳамин ҷоми ҷаҳон хуб дурахшиданд, дарвозабони тими мунтахаби Қазоқистон ва Фирӯз Бекмуродов. шумо аз ду дарвозабон пайравӣ мекардед, чунки услуби ҳар дуи шумо қариб ки монанд аст услуби бозӣ. бале, ман аллакай 7-8 сол аст ин дарвозабонро медонам, ба он пайравӣ ҳам мекунед? Бале, бозиҳоро тамошо мекунам. дарвозабони хуб аст, албатта 5 маротиба беҳтарин дарвозабони ҷаҳон гардидааст. бояд на танҳо дигар дарвозабонро низ нигоҳ мекунам, аз ҳар яки онҳо бояд як чизе омӯхта албатта баъд истифода бурдан. Бале, хуб, баъди ҷоми ҷаҳон пешниҳодо нашуд? Тибқи иттилоъҳои мо баъзе аз пешниҳод аз Эрон будааст барои шумо, вале шумо рад кардаед. бале, аз Эрон баъд аз ҷоми ҷаҳон буд албатта, ва боз ин дастаи ҳамун лигаи асосӣ буд. Бале, кадом тим буд? Иралко ба фикрам, дастаи Иралко. Баъд аз ҷоми Осиё буд албатта ин. ва боз дар ҷоми ҷаҳон низ буд. Якчанд дастаҳо ҳастанд, ҳоло албатта рафта истодааст, гапзанон карда истоданд. Яъне гуфтушунид аст. Бале, худи шумо гуфтушунид мебаред ё Нодир Дусматов? агенти шумо? Бале, Нодир Дусматов. Бале, ба ман касе мебарад, ман ба он кас мегӯям. яъне баъд хулоса чӣ мешавад? Интихоби шумо мешавад ё интихоби Нодир Дусматов? албатта аз он тараф чизе мешавад, мо якҷо баъд мешинем, маслиҳат мекунем. Саволи асосӣ ҳамин ки чаро шумо дастаи Эронро рад кардед? чунки мусобиқаи бисёр пурқувват доранд, агар хато накунам, хеле истеъдодҳои зиёд ҳастанд. чӣ омил шуд ки шумо рад кардед? рад баъд аз ҷоми Осиё буд. албатта мо ҳарф задем бо онҳо, ҳама гапҳоро гап задем. Бале, баъд аз чанде боз онҳо мураббиёни худро иваз карданд ин тим. баъд боз дигар гапзании онҳо боз, яъне гуфтушунид дигар шуд. барои ҳамин мо гуфтем ки имсол наметавонем, шояд аз соли дигар. ва барои ҳамин бо Эрон бо он даста натонистем. ҳоло бошад дастаҳои дигар аст, гуфтушунид гапзанон карда. аз Эрон ё аз дигар даста? Не, аз дигар дастаҳост. агар махфӣ набошад куҷо? ё махфӣ аст? махфӣ аст. хуб, ба ҳар сурат мо умед дорем ки Фирӯз Бекмуродов, дӯстони азиз, дар яке аз дастаҳои шояд хуби футзали Аврупо, шояд кишварҳои наздик бо мо бозӣ мекунанд, чунки ҳоло даврае расидааст ки шумо ё бозигарони дигари футзалон ҳатман бояд дар хориҷ бозӣ кунанд, чунки умри футболи футзал ё футбол хеле кӯтоҳ аст. масалан дар футзал агар ҳатто дарвозабонҳо то 38-39 солагӣ ҳам бозӣ мекунанд, вале аллакай фикр мекунам вақти кам ҳам боқӣ мондааст. барои ҳамин таҷриба гирифтан дар лигаҳои беҳтарини ҷаҳонӣ, ин на танҳо барои худи шумо, ҳатто барои тими мо ҳам аҳамияти хеле калон дорад.
خب به هر صورت امیدوار میشویم که پیشنهادهای خوب باشند. حالا тамринҳо бо Истиқлол, дастаи футзали Истиқлол рафта истодааст. Тайёрӣ ба финали Суперҷоми Тоҷикистон. Бисёриҳо ҳам ин бозиро интизор ҳастанд, чунки ҳоло дар футзали кишвар ду рақиби асосӣ пайдо шудааст, Соро ва Истиқлол. Соли гузашта дар силсилабозиҳои финалии чемпионати Тоҷикистон Истиқлол ғалаба кард. Аввалин бор Сороро шикаст дод. چی بازی‌های زیبایی بودند که واقعا هم اگر مثلا 4-5 دسته دیگر همین گونه مبارزه برده توانند در لیگ، باز لیگ ما بهترین هم خواهد بود و این به نفع تیم ملی. اما سوالی من با شما به حیث دروازه‌بان اساسی تیم ملی فوتبال ما اون است که چرا از تیم استقلال بعضی بازیکنان دعوت نمی‌شوند با تیم ملی؟ چون در موسم گذشته بسیار خوب درخشیدند. از تیم استقلال البته این دعوتی بازیگرانро مربی البته نه من میدونم مربی، اما به نظر شما به نظر من هست اگر من مربی می بودم البته دعوت میکردم بوده اصلا بازیگرایی که باید در تیم ملی باشند در دسته استقلال، همچون رستم حمیدов، رحمانی شریپов، نیکروز ایدیف البته هستن بازیگرا، شوکت حلیمов. اما این اما با مربی است، مربی هر یک مربی بازیگر با خود معین رو البته خود رو شاید بین اونها خودی اونها یگون چیز است، اما باید این دعوت رو از مربی پرسیدن لازم است. بله اگر با من میبود من البته دعوت میکردم. خب فیروز یک سوال دیگر همین است که قبل از رفتن تیم ملی ما به جام جهانی فوتبال سر و صداها در مورد اون که شما در تیم ملی فوتبال بازی نمیکنید خیلی زیاد بود. بعضی خبرها هم پخش شدند که البته این خواهش شما بوده است که شما باید بازی نمایید. چی حادثه رخ داد و چی سبب شد؟ میتوانید آشکارا گفته که چه اتفاق افتاد با شما و چرا همین گونه خبرها پخش شدند میان مخلصان فوتبال؟ خبرها البته بله زیاد بودن، اما یگان حادثه یگان چیزی نبود. این یک شخصی یک کمبودی شخصی من خودم بود. البته اون رو باید حل میکردم، یک چند روز با من لازم بود. شما حل میکردید یا شما حل میکردید؟ بله. بعد یک جویا با دسته استقلال البته فدراسیون فوتبال مصلحت کردم همین رو که ما با من همین خیر روز لازم است که من حل کنم و بعدم با دسته و با تیم ملی برمیگردم. یعنی برگشتید؟ بله بله. در فکر شما نبود که برگشتن یعنی نمیروید با تیم ملی؟ این خیلی نبود؟ شاید بود اما از همون کمبودی باید من تستر همون رو حل میکردم که باید البته بود که من باید برگردم. اگر حل نمیشد چی؟ حل نمیشد نمیدونم، شاید اومد کمک کردن تیم ملی فدراسیون فوتبال تیم استقلال کمک کردن برای شما برای حل کردن این مثلا همین پرابلم شما؟ تا به آخر نه، حالا رفته ایستاده است باید کنند. البته با استقلال البته دیگر چی بود اون رو حل کردیم. باید در روزهای نزدیک باید حل خود رو خب امیدوار میشویم. به هر صورت بیننده عزیز هیچ مشکلی هیچ پرابلمی حل نشوند نیست، حل میشود حتما و ما باور داریم و چندی از مخلصان هم در شبکه‌های اجتماعی обуначиёни Пари Лайф ё подписчикон ба истилоҳ солҳои худро пешниҳод карданд. оғоз мекунем. яке аз обуначиён навистааст Калмишко. буданд пешниҳодҳо аз тарафи дастаҳои Аврупо? агар ҳа, кадом даста? Аврупо албатта буданд. гуфтам махфӣ рафтааст. бале انجام رسد بعد میفهمم. بله. پالمر نوشته که در زندگی خود یگان چی را عوض کردن میخواهید؟ در آینده نیت دارید یک بار دیگر در دسته سپر بازی کنید؟ اصلا یکم سوالش همین که در زندگی خود یگان چیز را عوض کردن میخواهید؟ البته عوض کنین هر یک آدم هدف دارد. هدف خود را هدف شما چی است در زندگی؟ هدف در زندگی البته بازی خوب نشان دادن، تیم ملی باز در جام جهان بر اومدن، با دسته استقلال خوب بازی کردن. زندگی رو البته دستگیر پدر و مادر بودن، بله فرزندان رو به وی رسوندن. این همه هدف است. شما فرزندان هستید اگر خاطر کنم؟ البته. چند تا فرزند دارید؟ دو تا. کلان هستند؟ میخواهید که پیروی شما باشند؟
духтарчанд ҳардуш. мехай ба ҳар сурат дар масалан кишварҳо духтарҳо ҳам бозӣ мекунанд футбол, футзал. шумо мехоҳед ё на? Не мехоҳам. духтар. исми онҳо чи аст? Азалия Сарвиноз. бисёр номи зебо. Дар оянда ният доред ки як бори дигар дар дастаи Сипар бозӣ кунед? Ин кадом мухлиси дастаи Сипар ба фикрам? албатта шароит шавад, агар чунин лаҳза чунин пешниҳод шавад, фаро расад, албатта ягон даста даст намекунем. бале. Як нафари дигар фиролӣ нависад, шумо аз кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастед? аслан шумо дар Душанбе таваллуд шудед? Дар Душанбе таваллуд шудам. решаатон мисол аз куҷо аст? мегӯям падари ман аз вилояти Хатлон, аз кадом ноҳия? ноҳияи Шуробод, Шамсиншоин. Аз кадом деҳа? Сари Чашма. даромадгоҳи ноҳияи Шуробод. бале. модаратон аз модарам аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух. ҳамеша саломат бошанд падару модар, ҳамеша дастгир бошанд фарзандонро. Як нафари дигар навистааст, Рустам Ҳамидов. ин ҳамон Рустам Ҳамидови Истиқлол аст ба фикрам. дастаи ту ин ҳафта тайёр аст ҳаст барои муҳориба бо Сороро дар назар дорад. тайёр аст? бале, албатта ҳар рӯз тамрин мекунем. ҳар рӯз ҷараён дорад баробари Александр Ҷабирадзе. хуб, як суоли дигар вобаста ба давоми суоли Рустам Ҳамидов. чаро бо Соро ин қадар бо ангезаи баланд бозӣ мекунанд бачаҳо? шояд мехоҳанд худро нишон диҳанд ё мехоҳанд аз Соро зуртар бошанд? худро нишон ин ҳама тарафа барои яъне ҳарифи принсипиалӣ аст. бале, дар тамоми давлат, дар тамоми ҷо ҳастам. дерби шаҳр, Реал, Барселона мисол, ё масалан дар Русия масалан Зенит, Спартак. бале, аз мон чунин аст. ҳар як одам худашро мехоҳад аввал худро нишон диҳад. албатта бозии хуб барои мухлисон, барои даста, ин бозии ҳамин принсипиалӣ албатта барои ҳар яки ма. бозии танҳо дар бозӣ баромада, бозии хуб бо бозии хуб ғалаба карда. бале. ободобудӣ абадабадӣ навишта шудааст инҷо. дуруд аз Эрон навистанд. ман фикр мекунам мухлисони Эрон, мухлисони футзали Эрон ҳам ин суҳбатро тамошо мекунанд ва даъват мекунем аз онҳо ки ҳарчи зудтар дастаҳои худро ташвиқ кунед ки Фирӯз Бекмуродов дар тими шумо бозӣ кунад, чунки лигаи Эрон ба назари ман яке аз беҳтаринҳо аст дар қора. хуб, ҷах навистааст. аз рӯзгори зиндагӣ як қисса кунед ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш нашаванда бошад. чӣ ҳодисае дар рӯзгори шумо иттифоқ афтода буд дар зиндагӣ ки фаромӯш намекунед, фаромӯш нашаванда аст барои шумо дар ҳаёти 30 сол ҳастед? оло 27 сол ҳастед дар 27 соли ҳаёти шумо? чунин ҳодисаҳо албатта зиёданд. фақат нагӯед ки рӯзи зангирӣ. шояд рӯзи аввалин фарзанд, шояд бисёр лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар ҳамон ҳолат, шояд ки ба ман занг зада гуфтанд ки фарзанддор шудед. шумо дар куҷо будед? ман дар шаҳри Қирғизистон бозӣ, албатта дар шаҳри дар Бишкек бозӣ мекардам ва дар фарзанд дар ҷумҳурии Федератсияи Русия. дар Русия. бале. ба ман занг зада гуфтанд, албатта хурсанд шуд. рӯзи фаромӯш шаванд. ташаккури зиёд. хуб, Тағоев менависад: акай Фирӯз чаро футболи калонро бас кард ва ба футзал гузашт? ман мехостам қисса кунед. ман як қиссае дорам вобаста ба ҳамон чӣ мегӯянд давраи бозингарӣ, на танҳо шумо, ҳамон ҳаяте ки шумо буден ҳамонҷо. бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки гӯё шумо вақте ба тими ҷавонон, намедонам ба тими наҳаррасони ҷавонон даъват нашудед, аз ҳамин дилмонда шудед аз футбол. дуруст аст? ё чӣ иттифоқе буд? дар тими миллии ҷавонон будем. албатта баъд аз он ки омадем, якчанд даставо албатта аз даставои лигаи олӣ пешниҳодҳо буданд. аммо дар он ҳолат ман фарзанди калонӣ будам. албатта дар он ҳолат ягон кор ва ё ягон хел барои пешбурди зиндагӣ албатта лозим буд. баъд аз тарафи футзал, албатта он вақт комроншудиё буданд, албатта дар футзал пешниҳоди хуб карданд бо тими Дисинвест. албатта онҳо дар шартномаи хеле хуб пешниҳод, бале, ҳам мактаби олиро бояд онҳо дохил мекарданд. пешниҳоди хуб буд. албатта дохил шудед ҳамон сол? албатта дохил. ба кадом донишгоҳ? донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо кӯмаки тими Дисинвест. албатта ҳамашро албатта то
тамом кардани донишгоҳ ҳама аз пешниҳод аз тарафи онҳо буд, ҳамаашро кардан. Албатта ман рад кардам, натунам ба онҳо. яъне ба футзал гузаштед. яъне интихоби дуруст буд ба ҳоло? бале, албатта ман ягон чӣ надорам. Албатта хуб аст. агар махфӣ набошад, аз дисиюнист чӣ қадар маош мегирифтед тақрибан? онҳо албатта гуфтанд ки мо туро ба донишгоҳ қабул мекунем. бале, қабул чӣ мекунем, ҳамун суми договор шартноmaро медиҳем, ҳамун 4 сол. баъд ойлик соли аввал ба фикрам 1200 сом буд. кам набуд? 2014 кам набуд? қадар сум мерасид. албатта соз буд. бале, беҳтарин. ғайр аз он премия ё подошгурие ки буд? бале, бале, ино. бале. хуб, бисёр мутаассиф ҳастем ки чунин як дастаи футзал барҳам хурд. ин дастаро исматулло ва саъди давлатовҳо дастгирӣ мекарданд. бисёр як тими хуб буд. хотирам ҳаст ки ҳатто дар лигаи қаҳрамонҳои дастаҳои футзали осиё ҳам бозӣ карда буд. ҳарчанд ин таҷрибаи аввал буд ва аввалин дастаи тоҷикистон аст, агар хато накунам, ки дар лигаи қаҳрамонҳои футзали осиё бозӣ кард. ва бисёр мутаассифам ҳастем ки чунин як даста аввал Royal Pub буд, баъдан Элитро сервис ва баъдан DC Invest бале барҳам хурд. яъне ин дастаи аввалини профессионали шумо буд, DC Invest ки бозӣ кард. даста легионер ҷалб намуданд, мураббӣ ҷалб намуданд ба футзали тоҷик, хеле ёрдии калон додан онҳо буданд. бале, ташаккур мегӯем аз онҳое ки саҳми худро гузоштанд дар пешрафти футзал, чунки DC Invest аввалин дастаи Тоҷикистон буд ки чемпиони Тоҷикистон шуд, моро дар мусобиқаи сатҳи баланд ҳам муаррифӣ кард. хуб, як нафари дигар Абдубасир менависад, дар зиндагӣ аз ҳама чизи асосӣ чист барои шумо? дар зиндагӣ аз ҳама чизи асосӣ пул шояд, хушбахтӣ шояд, саломатӣ шояд бошад. ташаккур. ин ҷавоби Фирӯз Бекмуродов буд. хуб, Кароматулло Саъдуллозода менависад, кумири шумо кист? кумир, албатта кумир гуфта наметавонам, онҳое ки ба мо варзишгарои писанд ҳастанд. албатта пайравӣ мекунем, онҳоро нигоҳ мекунем, ба онҳо мехоҳем мисли онҳо як чӣ хуб нишон диҳем. албатта ҳамин дарвозабони тими Қазоқистон аст ки ба ҳар як чемпионе ки чемпионҳо ва ҳар як варзишгароне ки ба қуллаи баланд расидааст, ба ман аз ҳар як таш ягон лаҳзае, ягон тамрин, ягон чи ба худ албатта гирифтан аст. ташаккури зиёд. Бузург Муҳиддинов менависад, чаро бо рақами 1 2 бозӣ мекунед? тими миллиро дар назар дорам, агар хато накунам. тими миллӣ шояд қувва намерасад барои рақами? ба ман рақам аҳамият надорад. албатта 1 2 натиҷа муҳим аст. 22 албатта намедонам аз куҷо 2 ҳамин 2 истодагӣ буд. чаро масалан бисёре аз дарвозабонон рақами 1 16 ё 32 як бозӣ бо намедонам кадом тими миллӣ куҷое буд, бозӣ буд, бозии рафиқона. албатта ҳамон либосҳои варзиширо овардан, ҳама рақамҳоя гирифтан, ба шумо рақами 2 расид. рақами 1 майда буд, бале, андозаш майда буд. бале, андозаи рақами 2 ба ман мувофиқ буд ва аз ҳамон ҷо рақами 2. бисёр ҷолиб. Саид Мумид Амиров менависад, бохти Тоҷикистонро аз Панама дар чӣ мебинед? пеш аз ҳама масалан вариантҳо мешавад, шояд нописандии ҳариф, ҳолати ҷисмонӣ бад ё тактикаи нодуруст. ҳолати ҷисмонӣ ҳам буд ва ҳамон тактики доштем, ҳамон чизе ки пеш аз бозӣ доштем ки мо бояд голро задем, ҳамчун рақами 2 бозӣ мекардем. ин тактика мураббӣ буд? бале, иҷро накардам. шояд мураббӣ баъд аз бозӣ чӣ гуфт? чаро чунин тактикаро иҷро накарданд бозингарон? албатта ин буд ва мо дар он ҷо хеле лаҳзаҳо доштем баъд аз имконияти голзанӣ. бале, имконияти голзанӣ буд. агар ҳамон гуна агар як голи дигар бор мезадем, бозӣ дигар намешуд. албатта барои ҳамин бале, чизе ки гузашт дигар аз ӯ ёд макун мегӯянд. ба ҳар сурат мо мунтазир мешавем ҷоми ҷаҳонии ояндаро. як таҷриба шуд. бале, таҷриба шуд. насиб гуфтанам гӯем хато аст. насиб не, бояд ҳамин чизоро таҷриба хеле калон шуд, бояд ҳамин хатогиҳоро бартараф карда ки дар бозиҳои дигар такрор нашавад. бале, дар пеш боз мусобиқаҳои дигар ҳам ҳаст, агар хато накунам, мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ. соли оянда бозиҳои интихоби ҷоми Осиё аст. бале, муваффақият мехоҳем ба тими миллӣ ва
якчанд суоли дигар ҳам дорем. Фирӯз болотар дар мавриди футбол гуфтед. Шумо аслан дастпарвари мактаби ҷумҳурии маҳорати олӣ варзиши РШВС ҳастед. Мураббии аввалин шумо ки аст? мо аввал аз пеши хона албатта дар майдони назди хона албатта қасри варзиш мураббии аввал дар он ҷо ғафуров қосим буданд. аз зал футзал сар кардаем албатта. Шумо аз футзал сар кардед? бале. мисли бразилиҳо вақте футболбози зур мешаванд аз футзал сар мекунанд, шумо ҳамин гуна? бале, албатта мо аз футзал сар кардем. албатта хеле зиёдан ҳоло бозигарони дар ин ҷо бозӣ мекунанд, дар тими миллӣ бозӣ мекунанд. аз футзал албатта аввал сар кардем ҳамчун бозингар дар он ҷо. баъдан бо дастаи мактаби маҳорати варзишӣ дар он ҷо бозӣ доштем. баъд аз он ҷо раҳмонов сафар моро дид, ба худ даъват кард бар мактаби маҳорати варзишӣ. баъд аз он ба полияи калон гузаштем, албатта ба футбол. якчанд соли дигар буд футбол бозӣ кардем. ҳамон ҳаммаслакҳои шумо, яъне онҳое ки бо шумо тамрин карданд киё ҳастанд ки ҳоло дар тимҳои масалан футбол ё футзал бозӣ мекунанд? футбол ози эҳсон панҷшанбе бо шумо? бале, бо мо буд. табрез зоир ҷурабоев ҳам бо шумо? ҳама якҷо будем, ҳама ситораҳо. бале. алишер сафар буд, собир гуляков, шарипов муҳаммад, албатта ҳама якҷо будем. бале, соли намедонам 2013 буд ё баъд аз он дар бозиҳои интихоби ҷоми осиё дар кувайт буд. тими мо бо роҳбари мураббии ҷопонӣ буд, агар сузуки. шумо дарвозабони асосӣ будед он ҷо? не, он ҷо дарвозабони асосӣ набудем. ки буд дарвозабони асосӣ? беҳрӯз хайриев буд. беҳрӯз хайриев, бале. беҳрӯз хайриев, шаҳром исмоилов, бале. се дарвозабон. бисёр як дастпарвани бисёр хуб дошт Сафар Раҳмон ҳамон вақт. бубинед дар кадом сатҳ бозӣ мекунам. ман фикр мекунам нақши мураббиён ҳам дар тарбияи бозигарон хеле ва хеле муҳим аст. худи Сафар Раҳмонов, агар хато накунам, ҳоло яке аз мураббиёни хуби футболи кӯдакону наврасони кишварамон ҳама ҳаст. аҳсан бояд гуфт ба ин мураббие ки чунин бозигарони сатҳи баланд тарбия карданд, чунин нафароне ки имрӯз тими моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. нобаст аз бурду бохт, ба ҳар сурат тими мо муаррифӣ мекунад кишвари азизамонро. хуб, имсол бо Истиқлол бозӣ мекунед ва аллакай мавсим дар рӯзи 19 октябр оғоз мешавад, мавсими нави футзали Тоҷикистон. хуб, имсол ният доранд ки чемпионати футзал дар зимистон баргузор карда шавад. ба назари шумо ҳамчун бозингар ин хуб аст ё на? чунки ин аввалин бор аст ки масалан лигаи мо дар зимистон баргузор карда мешавад. масалан бубинед аз Хуҷанд ҳам тими Сипар ҳаст, ҳам Хуҷанд, ҳам Истарафшон. яъне зимистон ба фикри ман дар чунин шароитҳо ҳоло душвор аст барои бозигарон албатта дар зимистон. бале, чунки роҳи дароз албатта аз Хуҷанд, аз Душанбе вилояти Суғд се даста аст ин сол. ба онҳо низ ба мо низ душвортар мешавад. баъд сардии ҳаво албатта, чунки дар маҷмӯаи варзишӣ албатта гармӣ намерасад, душвор мешавад, хеле душвор мешавад. бале, аммо мебинем шояд федератсияи футбол ягон нақшаи худро дорад, ягон дастгирӣ мешавад, ин ҳама бартараф мешаванд. бале, ба ҳар сурат умедвор мешавем. як соли дигар вобаста ба ҷоми ҷаҳонии футзал ҳамин аст ки бубинед ҳамсояи кишвари мо Узбекистон аз гурӯҳ набаромад. ин яке аз натиҷаҳои ҳангомавӣ буд. ба назари шумо чӣ буд сабаби асосии набаромадани Узбекистон? бале, Узбекистон низ хеле тими бақувват буд, тими хуб буд дар ҷоми Осиё. чун мураббӣ оварда буданд, мураббии Испания, албатта як мураббии хеле хуб оварда буданд. ва дар ҷоми ҷаҳон онҳоро бозингарони хуб нарасид ба онҳо, чунки лад бардошта буданд я 3-4 бозингари асосияшон. ва аз як тарафи дигар мухлисон, ҳамон майдоне ки худашон дар албатта дар давлати худашон гузари каме эҳсосотӣ ба фикрам бозӣ кардан, натавонистанд бозии худро нишон дода. бале, ба ҳар сурат ва ин воқеан ҳам натиҷаи ҳангомавӣ аст, чунки Узбекистон яке аз дастаҳои беҳтарини футзали Осиё ҳам ҳаст ва дар ҷомҳои ҷаҳон ҳам натиҷаи хуб дошт, вале дар майдони худ онҳо муваффақ шуда натавонистанд. барномаи Пари Лайф
شرکت پریمچ برای شما در فرجام یک تحفه هم پیشنهاد میکند. این از نام شرکت پریمچ با شما. موفق باشید فیروزبек مرودов و حتما البته ما باز در نشرهای بعدی برنامه وابسته به برآمد شما، موفقیت شما، برآمد تیم ملی و دسته فوتبال استقلال با صحبت انجام میدهیم. برای شما ایساری سپاس میکنیم. تشکر زیاد برای دعوت و چنین برنامه خیلی خوب، صحبت خوب. سلامت باشین. تشکر زیاد بیننده عزیز و ارجمند. این برنامه پری لایف بود که حالا با دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمون فیروزبek مرودов مصاحبه انجام داد و حتما باز در نشرهای دیگری برنامه ما باز با چهره‌های دیگری ورزش کشور، با چهره‌هایی که امروز در ورزش در دیگر ساحه‌ها کار و فعالیت میکنند حتما صحبت انجام میدیم. صحتمند و پیروز باشید. خیر.